Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban penkrea lupa ya ka jing pediang sobha, ya ki nong snong ki belawan, pai shala ki jong ke jela, na ki jela wa per, u lampang jong yang dor bar thawan ke jela, u ba met ba lingdo, bat menteri ketnat ke koi kakhya uba Alexander Elheg haka khat santri jemang arjar arpo kila her jureb ya ke screening center ke belabu kerpang da ke sorkar jila haka senang bernihan ke badan Hariboy district kini ke jinglai jureb jong lampang yang dorbar thawan bat menteri sorkar kalong bentep haduk kat no kini ke screening center kala biang pura na ke bentaban pediang ya ka kenhon kinong snong jong ka jela ki banung kong banson poi ha station rel ke badan Hagwati hadian bakilami na Chennai dakarel balapan krek kerpang na sorkar ban penduna ya ka jingbun kam jong inong tre ketnat ke koi kya ki badan ha ka screening center ha bernihan ka sorkar jela kalapan bej da kinong snong ki basa ha West Khasi Hills ha South West Khasi Hills district bat Hariboy district bakin ha benle ka screening test ha bernihan nakabenta kinong snong jong ke East Khasi Hills ka sorkar ka labu thmai ka screening center hamadan pulo kat bai kinong snong jong ke East but West Gentle Hills district kin ha ban le ka screening test ha thatla scan shwa ba kinik phai shala ki jong snong ki thau bat ki yang kisam We give masks also to people, sir. Who don't wear masks and they come. This mask is wear it out. Hand sanitizers also. Yeah, so that they can be safer. For next 14 days, they have to keep another self-reporting day. And all of them they have shift. How many hours you if they have some stuff or not, and after their entry checking also, and we can say about where they travel history. You have to do the report of this thing, but you said you don't need to come back. You don't already go out. But not all the center. I say maybe 80%. Jingduna hi gando hi gadon hi jingduna ni tai in re ngi hikai lingba jingduna learn through experience ini jingduna hi hikai ngi gunu pane ma gade ka jingpang batmai kaba kapte ka basuk ya ki notice health department ne nagaliang juga government ne juga administration ne police nong bala ban penbiang cek kat tum junun kam ini junun kam di jong ki pai ba jong ni kede lingba gade experience ni yo ban penbiang ki kam So banong ma kajingwan mentas ini kalau inuban ay sim ya gini baro kiba donni kede ke benta ka ba kau ha ka ba yo ini ke fresh tempo tu pat kalong ke ba kajindon ka kam ka ba ki pet mentah ni kalong ka balong rezeki jadi wala kataru ini baro tu badan benta ni ke ini kan ini ba Kimdon guna mesin ada ke mat ko di beliau guna mesin jong ke IT ke jong ki ban tray ke rekam laga benta ke jing yang jong kinong sosial mo kasih pro ko. Di masoban ong ba ngem tasing dalam kat minister
sukmen bagi iba di protokol dan ki tendon kiba nakaliang jong ke entry point kalau kita ban check bat ban wood berhenti terbit punya kita lihat ya kawai pakawai kami iba kan ban guna guna ini sokuru ba di barok kebetulan ini dan sistem man kenta sensitivity but ngai ki tray kam ki takumba labha bat mamang kebetulan ban tindak ini kawai kalong ba borobor hakka nu guna kam ko tray indon dai ki duna indai ki duna indai banlong kita ki duna ki baki duna kimpo ban tray baki kit baki di ban tray kata kalong kawai indai ki duna hakka di bom kit baki di bom ya kendu ya ki case experience kita kilong ki ba ni dan kam ko dun ko na ko ka pos ko nang mana pen kran ya dapat kita kata kalong ko dan kam kaya yung iba nakalian ka kondisyon ng bagi department of healthcare, the health department, police department, ini kita leh benda kaba don kam. Arwat menunggu ini meeting, orang kita pelong, ini semua ba kancen juga bahaya dari si kondisyon ini ban handle ya baru paspa tam di standard students but di bawan nasabar ban point na Chennai kamtam iba nasi kan mong jing bahaya ki ni ban lelo baro screening ki baro pas pa Henry nakaliang ng government men department ila sini karai ba kin bha no ya kabenta jong ikat tu kani di bawan la sibit kamot ke southwest Khasis ke west Khasis bat dari Hoi district kin le ni kadon ki basis pa no pusan li di kita ban 1 point sibit nang tai ke east Khasis kin le aselo but ya ka Giant Hills east but west kinle kata sekali kita ki facilities ke baki la arrange na kanang government so baki le wade kata kalong na kabentak hasil ya Garo Hills pada kilabo ya ka checking facilities amtang si Jagaru kawai ke ko ISPT ko koi ka sura kawai pada ke ko Bajing Doba but kawai la rang bakla ke ko tikila tak kumbala penting apa ba hati di bahai betul ye ngatai kini kilong steps ki ba mensua 400 kumnu ban le bitang si jaka kalong impossible let's say tangnya ka this condition ban penbiang lu da nama kada holor ki jinduna ki ba mensua lapen bet lapen temai kanang pen klancu ya ka komplikam da ka bisim ni steps ki don kam na ka benta kumnu ban ai ka ba ki don kam ban le na ka benta ini ki ban wan pun support state ini yang niru kami tenar kalong ba ya kide ki transit passengers lagi ki transit kali ki kimi peni khaya lang haju ndre ki peni la ka jong ile la ka jong ka banta kene ro kolong gawe ki badong kambat ka bai nat ko peni ada la sha ki bande ya ga sterilization but disinfection but hadin melayu ai kata hadin ga pollution control board dan sa aga certificate ka bal alabiang na men pleno nomor ba hang ni po ga betani no po baru ki cases baru ki negative di kemudian kedua ke jeng eru dan ada penbiak kum ke protokol juga health advisory lala ban sha ban play ya ka beta di hospital tambah ke di banyo so ya ka certificate ke biang kalau long biang em ban play no ya hospital